di halaman sebelah rumah, tak campak banyak kara. Batamu balia joda bule gaga, dia awak bisa bagara. Assalamualaikum dun sana sadonyo. Hariko awak kabaca rito tentang 5 alasan. Jangan menikahi laki-laki bule. Babahayo, jangan. Baatu, iko jawabannya. Bule itu pilih pitiang, jaguang, sampili kariang. Ani? Bebe, jangan buang-buang piti ya. Minggu biswa awal libur ke Thailand. Pilih. Ani? Apa? Salon. Ayo kini minggu. Kau $100 apa ke salon? Ikonya? Tak cukup dah. Pilih. Dah bisa jadi ibu rumah tangga 100%. Manga sayang, jangan mencuci lo. Padiasa lah. Dapat aduh istirahat saja. Ani? Manga tu? Apa? Weh, tak bisa. Kuciang busua. Kalau nikah jo bule, dilarang pakai pemutih kulit. Kan banyak tu padusi yang mukanya putih. Putih sangat. Mode dijilat setan. Bule tak suka. Tio sabanta pai keluar negari ma urus visa. Malaysia, Thailand, Singapura, pesawat, hotel, shopping. Panik, bosan. Kalau punya suami bule, sadonyo maha. Pai balanjo kapasa, kanai pakua. Balik ke Canggabui, biasonyo 5,000. Kalau pai jo bule, 5 bale ribu. Kanai pakua. Jadi dun sana sadonyo, menikah jo bule tunda senang. If you like this video, please don't forget to like and subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.